Masapenin Akha ipiwa patin thangwa na tuhin pimasain Tuni kwa hi Any Forex Academy EFA chungchang thuwe nyo khat haulim na kahin naiding ahiin Pichi masangsun kay mga kipon doon khain naidin Kay hi kay lekamin sa in kung hau kipahiin Tutua EFA ading ahi Secretary Panmun tu zing lai kahit iso kay mga kong kipon doon na hintin Tuwa na tuwa lujin lewhan EFA ahung kipu masangle ahung kipu dan chole ahung kipu do zawar tujan alang pi khat hi khong ho lim ding ai hi en Emi Forex Academy kiti hi academy udo ding dong thim dong an kingai to po in hizi chon trading hi tu EFA president pale vice president chole ke hi en Akun malhashi kahet chichat lo warin 2019-20 la wia jong hi dingai hi ke ho hi kom na mun som che hi hati ai trading hi ke ma ho non na ya ke ma ho ba ti dia hi trading hi forex trading hi ka hin bolo hi tai fana ka ki ho ba tu hi cho phat ai tai tu hi zo phat ai tai hi cho market analyze ka bol khom je ba hi ta cho kong ki man chaw hi Hiti chon kong chi vina ile That May 2023 gal akong thungin That May ki patni chon aloi pau tu to president pa hi aku aki hal masamoi jo ai hi Hiti chon akong garza vin lam ka song agi ke soto en asona zanin trading ke bol comment Manipur sunga internet zong ke khaen Hiti chon wifi na hi ka dal le ba chon asona zan data login zan bon ke san ba ki pu je wa ta su ka gi na chang jong in ji ai Hiti chon trading ka hin bol le kala khat le ni loi la pai hoi etabang ham forex trading hi ti hi het nom na le lu pe ha thanuk na khat a hin le a hin la thanuk wang chun ni khat ni ai lo le pong ka hat pong ka ni ga ki hela ga het ding chi thila hi lo ji in ti chun ni phep khat hong ki so to vin lang na het nom ten ba hi le class law hi te ti chu kana ki ho na wa hi in ti chun am mo jong hin ki bung ven hi chalai phat tu azong ke hi oza jong ka hi di po in hi che wa chun to president pa le vice president pa hi student hot result ham thak long kai the hin nam kai ovin ke hi banani on no kan ejing ke ji chon kan zaw the ji po e jong le thu alai pi ki thopi na thai ding on la chung kan ki thopi jing thaw hi te chon moral support jong ke bolin hong chin classroom batch za nam ka hong ki chai na he chole ita batch za nam ka hong ki chai zo chun EFA ki ti hi hong jing do Any Forex Academy ti hi hong jing do it's what to government na ko na register ba di jong ki nai po in EFA ya cho na ki jing ai hi hi chen cho athang pi khat na EFA ki phu do ma sam thosim ai hi to a hi EFA hong ki phu dan an le register ba di hong ki hidan hong ki nyaw cha khat ka hin se ngon Any Forex Academy ti hi amin na chu he ta so na ai hi ai la pha ong chi le ya pha lo lam ten pathen zalen lam ka area sunga hin trading hen no forex trading hen no ai lo le market hi itabang ham ti hen no hin tam ji hen hong ki chi en lam ka area ti ta la wa jong outside district like Kampupi district Tamenglong Ukhrul so le outside Manipur Assam man ki sana hi za ma thanom phat hen Iti chon register body heading ti dang hi long tok hong ki nei committee king set ki form lo appoint mo eti ipisa committee hong ki form register body hong ki dal do ham ti wa jong hi thosim tampi omen
มีปีละก็ใส่เทลนี่ก็หาheading the heading ka dei be sia lo ai ji chun silong pa chun ha sai dang ka ting he cho tem ji chun rest of body ong ki in committee kin sa ong ki performing president secretary vice president treasurer anu ya member za ram pa ong ki gol thai rest of body ong ki zovin to hin athin zalen administration ong kin sa ong ki po in ki bai hot na thing se aki tai ti chu khaga pon do a hi EFA Amy Forex Academy ang ki po masang ang ki po dan le PPG ang ki po ham ti ho cho thang ti khat kaga se hi to ang ki po do zo rest body ki nang so nai pon rest body ang ki zo azam ki tu to a hi best som len chan trar best chan ni ka chi jing la wa hi gen ji chon a chaina langa ka sei nun chu igam sulo e ho adi a lam ka area sunga hi trading ball stock e lo le EPP gamtin bo cho om na e chi forex trading ki pi hi e ho gam sunga ding hi thil tha ta banga e to na lai me tho ai hi chi hi international market somu na thai sompai na thai jong ma he kai hin la hi chi hin rules anai rules o hi izuya hin le gaman na di be se so na wa hi gam song vai hi ta bang academy kha hung ki phot do hi nam pi ho ha ta a ki to so to ba khat la khat ki the to ba phonunga e ho de ma zong kini a ho na thei khat ke wa na thei khat e sim do du hi ti hi ke wa tu la do hi zin nam pi ho zong ha ta ni support du ti so ka ga se hi in a chaina mo monga first batch up an intro batch and he to student he 200 plus water a hita it's a student pass out student ti ham it's Amy Forex Academy course ana chaya ana pot do ho traders o ti di tai ama ho ko ma ka sei non hi bi ham tia hile it's Amy Forex Academy hi no na team jal na mon khano a hi to ki hanen trading hi display nei ta na trade ka dai bin hi market trading ke ball hi sumo na thei sum pai na thei a hi ti hi he no a hi e ja jo sum pai na lo de nga rules ki sim ho dan ki sim ho hi ha ta na zui de ti hi EFA in ka thul pa no man le advice ka hin pi na mo cho ai hi in aji chu bham ta ila no ho no mi mo wa hi le hi trading forex trading ki ti hi asu hoi ding le asu sang ding asu nim den nong ho na ting ai hi aji chu to ni mo de trade win long hi le chan image trading image na su hoi mo de mo le he ka bang hi nin ke khat na hi tia jong a hin gel the aji chu display nei tai trading student ho jong hi ipa ling inu ling izan ka omin nuki upa te si izan ka omin go thung chapang nunga chapang long omin ti so mix up age hi ya so chapang hila jong iki ki hel non po in ai hin la o za hon ake sai pa le na zui de ba ki dai pa hi na zui de he ti hi chena student ho jong ga bai la num a hi in ma ba na EFA na support na ban ba na in support zong jing dio ti hi a chena pe na ga se hi in kun ni ko EFA Amy Forex Academy chung sang thu ai ho lum no ke sai te chen hi chen so hi mu tin te dang ba le to po ni bang zu ya hi video zo in sim jing dio video ki mu ke dio he ti so chai na pe na ga se hi pa ki pa